Zajko, stigli ste u Ljubljanu i potpisali ugovor sa Olimpijom. Kako se osjećate? Pa eto, sretan sam što smo završili te pregovore, mada nisu bili ni dugi, dogovorili smo se davno, tako da sretan sam i eto, jedva čekam da počnem, da vidim, da se malo i s ekipom upoznam, da se uklopim ekipu i da krene kako treba. Za vas se nije zanimala samo Olimpija? Pa dobro, bilo je nekih ponuda, ali s Olimpijom sam stvarno korektno od početka smo pričali i malo ne brzo smo se dogovorili. A i ja sam imao želju, Slovenija mi je ostala u zaista lijepom sjećanju i imao sam želju raditi u Sloveniji. Olimpija ima ambicije koje se poklapaju sa mojim, jer navikao sam igrati za prvo mjesto u borci i osvajati prvenstva, tako da nadam se da ću i s Olimpijom osvojiti. U sezoni 2011-2012 imali ste 18 asistencija. Možete li ponoviti taj uspjeh ove godine? Pa nadam se da mogu. Trudit ću se. A mada ne moram ja imati toliko asistencija, bitno je da mi igramo dobro i da pobjeđujemo i da osvajamo trofeje, a sad individualno što bude. Neko uvijek mora iskočiti sad, da li ću ja ili da li neko drugi. Više volio da mlađi iskoči. Što očekujete od nove sezone? Pa eto, treba ići iz utakmice u utakmicu, sad ne treba neke ciljeve pretjerano postavljati, bar ja tako mislim. Treba ići od utakmice do utakmice i mislim da će sve doći samo od sebe. Treba biti bolji nego prošle sezone, što je i trener rekao u slačionici i to je to. Koja pozicija, odnosno kakva uloga na terenu vam najbolje odgovara? Pa eto, do sad, pol špica, iza špiceva sam igrao sam lijevo, tako da vidjet ćemo šta trener bude tražio od mene, pričat ćemo i tako da šta god trener kaže, ja ću to igrati. Tvoja poruka navijačima? Pa ništa, podržavajte nas, eto, nadam se da ćemo mi, što se tiče borbe i zalaganja, ćemo na terenu vratiti, sad kako će rezultat biti, to ne može niko obećati. Ja se nadam najboljem i mislim da ćemo probati Maribora prestići.